Utau next supreme leader jong ka Iran udayu next target jong ka Israel ong Benjamin Netanyahu. Bad utau leader baklem approve ka Amerika unam shan slam ong Donald Trump. Ko belai shibunai piki subscribers baru ki baju sutrabat page video sa kini channel story telah landa. La shi posngi katma Israel Amerika percaya ke Iran. Supaya Amerika layap nyew mensau kat pra Israel layap kat lai mensau syajar kendai spa arpu kendai. Iran layap syajar lai spa lai puar mensau kat arhajar. Lebanon layap sau spa mensau palat pojar ngut. Mendakam desu tangkat mah bedeng Amerika Israel bat Iran. Henry kaladei katma ham Middle East. Namar ke Iran kala kerwit drone bat misail ya paro kiri ham Middle East. Ya ke Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar. Ya ke Saudi Arabia bat United Arab Emirates. Ke Iran ke kop da ke baong bangi lapen biang lupa ki tirtma ban yele persya ya ke Amerika bat Israel. Naga bentah nriu benai. Ki misail bat ki drone ya ke bangi pendan kam hakini ki sipau sengi kidei. Tangki tirim sudah ki balasna haki senam. Arajar kat arbat arajar kat lai. Henry ki basna hadin kata ki kamlong advance. Ki kam klan. Ki kam syirkai bat ki deadly. Ngimpat say ngin sasdang say no. Haki ni ki sengi ki panuan lada ki tiar barim bat ki batlot jongi ki lalut. Kini kinong ba hairan ki balajot tiaw haki bom bat ki misail jong ka Amerika bat Iran kidai ya kanong ba Tehran kanong ba Tabriz ka Kermanshah ka Qom ka Shiraz ka Kerman ka Chamran bat ka Bandar Abbas. Hai Israel pat ka Iran kala kerwit misail ya kanong ba Kiryat Shmona ya ka Haifa ya ka Petah Tikva ya kanong ba Tel Aviv Lot bat Bet Shemesh. Menin kesengi kesipai Israel kala kerwit tengah da ka airstrike ya ki benta ki bashpang syati jong ka Lebanon kabadai ka station jong ki leno Hezbollah. Ka Lebanon kala syujud bat prapum daitang namar. Bakari bat kedup ya kileno Hezbollah. Ka Israel kam syam labom ya ka sorkar lani kisipai Lebanon. Henry ka bom ya kileno kat baka jingjat bat. Jod bat yap ka Lebanon. Nalor ka USS Abraham Lincoln. Bat ka USS Gerald R. Ford. Aircraft carrier jong ka Amerika kibaladon lupa Middle East. Mendau Donald Trump upapat sakaway ka aircraft carrier ka George H.W. Bush. Kani ka aircraft carrier kaladon halenti saban poy. Supreme leader batamay jong ka Iran mendau day Mujtaba Khamenei. Uday kun baar jong Ayatollah Ali Khamenei ubalayap hak arpu pratrik benai Februari hakibom jong ka Amerika bat Israel. Mujtaba Khamenei syam lapau pertai hangnu layu utang sisin hakatma Iran Persia Irak hakisnam syajar kendai spa prapau baulong usipai IRGC. Lakayo Mujtaba Khamenei yakasnam syajar kendai spanriu kendai hakan nong ba basyat ha Iran ulong ubri spa udan ke bisnes sa West Asia ha Europe bat kumjuru ha North America udan ke luxury house ha Britain kabasyong dor shispa laipu pram million US dollar udan hotel ha Spain bat ha Germany. Syam lalong ubriu bapau kumata Iran. Bat 4 syam lalong ubriu baladon kerdan. Menda lajit sendan yu. Kumu supreme leader jong ke Iran. Ka Amerika kampriang yu Mujtaba Khamenei. Unong yalam babomon ke Amerika. Unam shan slam ong Donald Trump. Next supreme leader
Kadai kan next target jongi ong Benjamin Netanyahu, Prime Minister Israel. Parlok lada pinang kuasyu ban yos ngau ya ki updates ki patmai sa comments. Next. Lada pistunat di ke channel jong asai tu lem ki parok jong pi. Lada pim stunat sai tu nga story tu lo. London story.